محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الحمد لله القاهر بقدرته الظاهر بعزته الغالب بقوته هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء سبحانه ذل ثناؤه وتقدست أسماؤه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول الذي لا بد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا هازة له جبار السماوات والأرض لا رد لحكمه ولا معقب لكدائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل وأتوبوا إليه لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga beriman, kaulungan kamusin Allah subhanahu wa ta'ala, mapuas din hakatan, puji, pamahasud si mahatinggi Allah, salawat iban salam, papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, insabutun ko hatungod sin parkala magdaratong datong na pila adlaw rakuman. Muna ipahati ko kanyo in pamahalayak sin Mufti sin Region 9 Iban Palawan bianakan Apa Tuan Abdul Baqi Abu Bakar biya dihala sa sin Allah subhanahu wa ta'ala biya mahalayak niya in pagkita sin sahalibulan kumugdan siya hadum adlaw ahad at nasadlop suka sindum ahad malamisnin kumugdan siya Gregorian calendar March 10
amuyad tu in pagkita sin sa halibulan in siya yadto kumugdan siya Sha'ban ganap kauhan tagsiyam. At yan na sadlop suka sin adlaw ahad malam isnin. Hika dua sabuton ko may inuining katan may tasin kaya nga tanda bang kuning kauhantag siya may ta maun payaon may ta nagpahati pa in kaguruhan sin mga yaon mabaya kita ni Iban Sindi hangkan kita niyong yanan Muslim sabab makad kita niyo banguno in baita sinallahu ta'ala iwan sin rasul niya ingkatan amal ibadat sin kita niyo wayroon buli rapat subaytud siya palabayon hapamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkain Allah subhanahu wa ta'ala na may taikato tanyo in piardo kato tanyo in magpuasa in na may ta Allah bangkitan nyo timay masin panawag-tawag in yadto bilang pangagari hapamabay ta sin Allah ta'ala sibu da makaun sinakal sin kita niyo Iban Sindi bang bayta sin Tuhan amuratin makad suway na to hikad tu ingkatan kabayaan na to pataallok kun pakabayaan sin sara matao din mga makawa may ta kita niyo suway magpuasa ini ikaysa niya, ba't mabunalin ikaw Muslim? Sa ayat ka ina ito ya, ayyuhalladzina amanu. So in kaya wajiban mga bariman. Tanda na inayat, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam. So sabi ito, in biyaitan sinallahu ta'ala mga bariman. Pa mga sila wala na kimahakad. Pero misan di na sila magpuasa, salda wala na sila kimahakad. So hati niya, in kita niyo nangahakad, masampul na yung pangahakad na to bangkitan yung makad haparman sinallahu ta'ala hakabayan sinallahu ta'ala labay hapamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya hapagpuasa ini ingkatan uno-uno pakaradyaan in pagtawakkal sin Muslim suway sa hibalik tiap-tiap tahun magpuasa kita ni sibu da kiingatan mo hikaray o pabaran mo Iban Sindi suwayatin pangandol mo pa Allahu Ta'ala ingkatan kabayan hikaray o kay mo wayroon dakan sintuhan Iban wayroon ding hapiang langan niya bang bukon hikarayaw kato tanig nabang kita niyo sumulang kita niyo ra in kasakitan kita niyo ra in kahunitan kita niyo ra in kasigpitan sabab inagama ini piaon sinallahu subhanahu wa ta'ala hipagpasan niyang habang sa manusia iban hipagpagang sinhikangi iban hikamulah kanila ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar walintifa'i syarri anhum wad darar in agama Islam piaon sinallahu ta'ala hipagpasan niyang habang sa manusia iban hipagpagang sinhikangi iban hikamulah kanila na pagkakita nyo narak, biyaitan kita nyo sinallahu ta'ala, papagpuasahon, hikasan niyang yan kato. Iban, hikapagang yan sinhikangi, iban hikamula kato. Ingkalingkat, sabab Allahu ta'ala in nakaingat singkahalan na to, biyaitaan day sab kita niyo, bang hisiyo, in wala niya, piawajib, bang kimugdan, in bulan Ramadan, iban unuin, mapatut nila hinangon. So hindi ini suway to din pangandol na to maghuhugot pa Allah Ta'ala langaundakan niya suwayat din pangandol na to ikaraw kako hikaruan niya ingkatan daakan kay mo sin Allah Ta'ala iyagad mo ingkatan liyangan niya yaniban mo in hinapusan niya yan surga in hinapusan niya kasanyangan intanda niya hasupaya
in mano siya, masiguro niya, magduaro, ano ba inidil mo kamo, ya Allah, bang kayo magpuasa? Intanda niya, aun, specific niya, nan lawang surga, tungod ang mga tao magpupuasa. Babor rayan, wayron makasud kaniya, buat malingkan tao magpupuasa. So hati niya, inkatan balikan ko, inkatan dia akan, iwan katan piang langan, sinagama. Hikasan niyang hamano siya, iban hikapagang sinhikang iban hikamula kanila. Amen. Nasubayat tuin, puspuso mo, yung pagtawakkal mo pa Allah Ta'ala, yung trust mo pa Allah Ta'ala. Sabab bang mahuka, magduaro akaw, amo natuin lumaway surun sin syaitan sampai wayron nakatutog kahanong sin pangatayan. Hikaruan niya biyayta sin Allah Ta'ala alam sin Quran la'allakum tattakun. Ubos tiap-tiap Jumaat pagkarugan niyo ya ayyuhalladzina amanu ittakallah. Kabuka ka da sibu da takwa sa jay nasabot. Kabuka ka mo sin matan kabuka ka niya yung kahupuan niya yung kabuka yung kahupuan niya huminang kau sin dia akan aniban mo yung katanliangan. Paguhos biyasin sa kaula-ula miyamanaw kau ha dan matawd tunok biarinin pagpanaw sin tao haran matunok iban sin bukod magdukaing bang haranaon tunok kay ingatan mo maayad sa kan magmaneuver maayad kau bang biarin bat kau ri katunukan hati niya dahin diha ini hal dunya ini kaya ingatan mo matao din sasat kaya ingatan mo matawd tunok imbariman mahali siya mabuka siya sabab kiingatan niya bang niya narugtol intunok way bukong tawd wayng kasakitan baran niya ra bihad to inhantang sintao yauning kabuka kaniya pasal bang yung kaming kabuka mahali kau hakatan inang nabiyasin biya o magdaratong bulan Ramadan bilang Muslim, bilang bariman mga kiuluan sa Allah Ta'ala subay mo siguro lang mo biyarin ba masiguro ko in pagpuasa ko ini matayma sabab bang matayma sure aw lawang surga para kay mo babor rayan sure ka madawat mo yung pagyan sin Allah Ta'ala yung takwa. Amuinin mahal ka bagdaratong bulan Ramadan. Naingkatan niyaon makarugtol kau patunok bang wayron panghati mo. Hangkan dayan biutangan sara. Madaran ko ini ipagbayta hakabataan. Paggainaga may Islam tiyay makna to. Hipagpasan niyang bang kamawaya suman niyang suay ka magkakamasinaga may Islam mabaya ko di magkangiban magmula wayroon duwaing pagkakamanuhawa gumibot malingkan Islam sumagawa mamarahin na bihad to na sadya hasabab sin ulong iban kasi kato tanin sin Allah piarahan kita niyo sara sabab bang kau nagagamaway aturan way sara ingguan niya dakan way widda, way rumbo mo, way roon tubtua, way miyam. Di mo kaya nga tambang harap mo pakain. Hangkan dayan biutangan kau sara, sabab in maksud, biutang sin Allah Ta'ala in sara niya, hasupaya maparihala in pag-agama mo. Kapagangan in katani kangi, haagama mo. Sabi na matawag magsud. Tanda na matawag mga paghindo, lo mo ini pag-agama, pagbukos, guwa hati apang Hindu sinaka may Islam. Nahangkanda muna suwayong panghati. Na impakato,
tabi ayaon, aun saan pa mga kagimba namin wala mga pagpuasa nila, mga siyam adlaw ra. Sa baba panghati na kutiba alaykum siyam. Kaya sulat lang niya kaniyo in magpuasa siyam adlaw. In kaywanan tu adlaw panagna ng tu adlaw yaon, yung kagitungan hangpo, inapusan hangpo yan tututu siyam. Ay pangatod nila kutiba alaykum siyam. Inyat to, amo yato yung pagyanon ko, magpuasa wala miya kadasara. Sababin pangasuhubihat to inantang magpuasa at tumukon. Sampayin kaibanan, wayro mga, di mag-aamal ibadat, di magsasambayang, di na magpuasa, di kata, di wayroon, hinangon nila, harukon sin Islam lima, ang padya kauyanon, banglong niya malano yung pangatayan mo. Maso kasudda ka surga. Tanda sin lano sin pangatayan mo, ang kau maghinang sindiakan, lumayo sindiangan. Sa diya to kahatin sin tao ang kanamuna in panghati. Imam Bukhari biutang niya tuod. Al-ilmu qabla qawlin wa amal. In ilmu subay siya muna, then hakabtangan iman sing kakahinang. Sabab bangin tao maghinang, hawayron pangati ni kumugdan, kamaumuan. Kitaan niyo ba in tao magkabtangan, di niya kaingatan bangunin ni bisaran niya. Doon nakapagliki-likian siya. At tawakan in tao mihig na sadya. Iyanong patabi ayaon, pangdupang nagbisarayaw. Sababin tao magkabtangan way aga mo rin kakita mo bang dupang way rubo ko na sayo. Sa in mga ulama bukong bihat tin respan nila, di nila pamungmungan. In kanila qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bang mamisara na kanila tungod mga tao awam mig. Ini sambung kanila na murah-murahan masalamat ka. We may teto bihad. Sebab magkamula yung kawam yan to. Ang kanda mo na suwing panghati, na pagka magpuasa, naso mo mimbaran mo, uno naman ba yung mga makabatala puasa ini? Sebab may useless sabi magpuasa kawus, uy nato'y takaran, batal da yung katan, yung batalinang muro. Wala imam. Nah, hindi ini muna yaw ning pangandul mo. Pag yan sinallahu ta'ala kutiba alaykum siyam, suway yaw ning pangandul mo, yaw ning pagtawakkal mo pa Tuhan, yaw ning trust mo. Katanya ni karayo kay mo, basta dakan sin Tuhan, iwan kapaganin kang iwan ni kamulakay mo. Inhikato niya, hapag puasa ini, madawhat mo yung self, pagtagon, simbasangan self-discipline. Hatin niya na ang naturan. Intanda niya, aun waktu pag sahur, aun waktu pagbuka, di ka maday makabuka, aturan mo, di ka makapagpaganin, tao kita, di ba, magsahur sa temprano pa yung kewanan, di ba nga, pag-uusad to, sumakit na yung tesab, nakalando na yung kaun. Sa kaula-ula, gantian namin pagkaun na sinadlaw, pagkada sa makakaun sinadlaw, o sindum. Ano ko siya magpuasa ba't magkaon? So ay ini kalagihan na ito ni mahatol. Yung mga ini. Biutangan kau sara, hasupaya maparihala yung pag-agama mo, kapaganganing katanhi kang iban hikamulakan niya. Amo yan, in maksud may tapiyaon siya Allah ta'ala yung sara niya. Hikarwa, hasupaya magkasanyanganing kabuhi mo diha dunya sampai padlaw akhirat. Maparihalaing kabuhi mo di hadunya sampai hadlaw akhirat. Kapaganganing katanhi kang iwan hikamula hakabuhi piangandul kay mo sintuhan. Hikatumaksod bangkaw miyaga dasara sintuhan maparihala mo inakal mo. Kaprotekan sa iban ma-preserve. Kita ba talabul al-faridatun ala kulli muslim. Pagtuntutil mo fardu akatan muslim usog babae. Sabab in pinakamangi kuntarasin muslim hagin habaran niya muna yung kaawam niya.
Aminin, mahal ka. Na minsan na puspus nagpuasa ka, katluan adlaw, kawantag sa madlaw, katluan adlaw, apabila o narugtol mo hatuin ni, mayroon puspaida, simpagpuasa mo. Hikaysa, suway malano, in pamarat saya mo, akatunggal sin Allah. In pag-iman, syurut, hikatayma, sinammal ibadat. Ang kanda sa tiap-tiap Jumat, ya ayyuhalladzina amanu. Intanda niya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Isuin kewajiban, amurain mga nagparat saya, beriman. Hasabab yadto, dayawain pag-iman mo. Sabab in pag-iman, syurut, hikatayma, sinammal ibadat. Paggain pagpuasaan mal, ibadat, diakan sinallahu ta'ala, suway malano sawasa in pagiman imamu siya hasara imamu aturan na suway in rukun sin iman unong parat sayahun tanda niya rukun duga yung pay mga wajib iban sing kewanan rukun sadya saya at least masyumin rukun niyo rukun sin Islam demikian al-ihsan biasin sa kaulala nagparagbus ka magpuasa ka biasin kikita mo inallahu ta'ala sa mata-mata sa wintaw maghinang sinammal ibadat bang kita niwa pagdunya dyan ni bang yaon kita min boss mo marayo sa rin paghinang mo pero paghalala sa biyaw kabaya mo may impress in boss mo amin kuya kan kayo ang mo okay siya ni maghinang na magduain siya hinang sintawero din boss niya why aw makto malihali dumatungin liso niya aw dugay pahinangon niya bisan ni pahinang kaniya sa bangin sa kaulaw kikita mo Tuhan na bang di mo siya kakitaan matan kikita niya ka nabi aw nini aw na dihadun niya ini upaman niya CCTV abay ko iban sindi kikita ka na bayang kay nga tamo CCTV magpareho sa kansin jangang mo simpagina mo kasi kay nga tamo mo monitor nalabi tuan, inyan bago na na-discover. Yung kita niyo, biyaitan kita niyo asala, pakiraman katibin. Sabab yad to, amo na to al-ihsan. In mag-ibadat kaw, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Uy, pagduharo nasuway mamuntulin pag-iman. Patlo mo, very masyure ko, pagpuasa ko na tayo jaga hedjain tuin. Mapuasin pag-iman mabuntol. Sawasain pag-iman, hikarwa, mapuasin kiingatan, kiyahakad mo, bang mo siya hitunay suway lillah. Suway yaunin ka ikhlas. Intanda sintaw ta kay ikhlas way runda sa makalangkay mo sumud palong bilik sa sawab sin pag-iman mo ikhlas ka po Allah Ta'ala di ka makakaus kumaon minom minsan na lang bilik mo para hali sa isa mo nasuway yaon in kay ikhlas sabab bang naigin kay ikhlas sabab sa jayana mo hina mo yamaon mo, yapo mo, yaon kikita kang kanto nagpuasa, ay rapus. Magpuasa ka, hakar na Allah. Subayon yung ka-ikhlas. Hikatu niya, suwayin pagpuasa mo magad, haatulan, hasara, hapamando, habitikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba't bang kau naghinang unun na ibadat, wala mo piagad, habitikan, hapamando, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron puspaida, simpagpuasam. Asal kau baitan, kubihaon pa. Sabab intuyat to, syurut kabulil amal. Syurut hikatay masinammal ibadat, hikaisa, suway marayaw in pagiman.
pagiman ko besin pagiman sin mga sahaba. Sinaimmatul arba, iban sindu kaing paring kanila. Hikarwa, tunayan inibadat yan haka-ikhlas. Hikatunya, ayaw kau tud magparagbus uno-uno tiwayhuan ibadat hingga suway lumaway hasara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matod pa rin kato, kay wanan long yak kulang ba yung puwasa nila? Wala yung buot juko. Minsan dan ni mabut hangibu, ini nang mupuasa pia taud, bubang wala mega daturan, wala pus niya. Wala. Kita ni ba, insang bahayang subuh 2 rakaat, lumuhinong tanawa 5, pamanga unom, pamanga hangpu, wala rin sabihin biya kabisihan. Ba't tumaw? Di. Baka muna timbyo tang sinsara, di na ko man diri magpaliukan. Pataw. Amo na sa Jane akara. Muslim ba isab ka? Nangako ko yung pag-agaman mo, agama Islam. Na inagama Islam, piyalabay ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabangkaw isab naghinang, wala mo piyalabay rito, naghinang ko bago agama mo. Tapos siya to kasakitan kita ni Baitansin mga kaguruhan, nakabida na ninang mo, masakit kayo. Daway ron na lang yung sabuton si mga kaguruhan ni bida na sadya. Kasakitan ko sabab wala mo piagad. Ha? Aturan sinagam. Personalon mo. Amo ini mga katutay mahuan, tuyaon siguruhan. Mabuntuling pag-iman niyo. Hitunay niyo siya ka-ikhlas. Iban paakaran niyo siya hasara sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyan surut hikatayma sinamal ibadat. Lamod dito yung pagpuasa. Murah-murahan makakawa kita ni pangadjian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل وأتوبوا إليه لعلكم تفلحون. Kaingatan niyo mga bariman, may tain manusia makapamaugbog sing kalaungan. Mataw din sabab sa aun upat dakula sabab may ta sila makapamaubog sing kalaungan. Hika-isa al-jahlu bi ahkamid din. Hasabab sin kaawam nila hukuman sinagama. Bangin tao nagparagbo sin pag-agama awam siya hukuman sinagama in kamatauran makarugtol pabukunam. Hangkanda suway na to hati. Impag tuntutil mo amo yanin makasolve sin kaawa. Hikarua sabab dakula ittiba'ul hawa magadin tau hawa nafsu niya di magadasara hawa nafsu na karon. Allah Ta'ala nagparmanhalom sin Quran naubos niya na biyaitaan ni Nabi فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Ingat kaumuhan nga apabila sila hindi na makadapamando mo, matanto rin yakad nila yan. Hawa nafsu nila na. Nakita niyo na in danger niya ito. Nahatin niya makapamugbog na kausing kalaungan. Bang mo iyakad din hawa nafsu mo, makakad na kau. Makahinang nakaw sing kalaungan. Suway in hawa nafsu sin manusia pataallukun niya pasara sin Allah Ta'ala. Sibu da nakaon sinakal niya iban sindi suway niya pakaro. Hikatu para sababan may taintaw makapamaugbog sing kalaungan at ta'assub lil ara'i war rijal. Amun pag-idolize niya. Aon guru niya, siwo da kimugdan iban sinwala, amuratin maakan. Kita nyo katuunin, bang mo iyanon, kalallah, parman sinallah, baita sin nabi, inunin sambong nila, mamarahin na yung pagbin kamu kanda apo. Mamarahin na lang yung pusaka kamu. Yung pangaso, wala yung baita Quran, malungay na baita. Wa idha qila lahum ittabi'u ila ma anzalallah
Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ma alfaina alaihi aba'ana. Inang bukayat. Apabila mo sila tabiton, mari paparman sin Tuhan, pakallam sin Allah Ta'ala, maun papamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Makad na kamilong niya bangunin piagbin kamo, kaya bakan na mo hinang sing kapuan na mo. Bukun kabihating kamatauran jawang. Amo yan yung kamatauran. Palukay ni Beta sing Quran. Bangunin pagbina mo na. Okay na bang imbiyabin kay mo marayaw. Kawa. Bang ima mo asara, amo itin mo. Amo itin marayaw. Sa abang isab katan, kay ingatan mo na biyaitaan na kaw sing Quran, benin Beta sin Nabi. Masinaman kaw, malawong na kaw. Ikaupat sabab, dakula, maningud-singud, hakakahinang sing kafir. In mga yan, parsababan dakula in manusya makapamaugbog sing kalawa. Ang mga bariman, yung pagpuasa ini, madawhat mo, muna-muna, makasud ka usur ka. Hikaruan niya, magsusung papagubusin Ramadan, mahinang mo India akan kalayo ang milyangan. Sebab hindi bulan Ramadan, mataw din. Sampai pagkabtang mo, mali ka. Sabi mo, delikado yung puasa ta. Di isa ni Ramadan, kakita min self-discipline. Minsan biyarin hapdi mo, minsan ka isa-isa muralaw sin bilik. Muri ka makakaw, di ka makain. Pag-umusap to, sampai ma-improve in routine sin baran mo. Sabab bukon Ramadan, magkaon kay kuno-kuno kabayan mo kumaon. Bulan Ramadan, di. Ahon waktu. So, bay na sumadlupin mata suga, ba't ka makakaon? Ba't bang kaw kimaon? Bukon pa, nakaingata mo rin. Di masain pagpuasa. Ang yarin self-discipline. Bus routine sin pagkaon mo, mapindari. Nah, in kahit imut-mutan niya, madawhat mo, intakwa. Intakwa, yan na sinagi ko kain na. Supaya, makahinang kausindiakan, makalayo kausindiangan. Amuratuin, kaupuan niya. Disiplin na santo. Hindi ini, bulan Ramadan, makatumtum mga kau sin miskin. Tanda niya, mga tao dayahan, kaingatan nila marayawin. Magpabuka, marayawin. Magsarak ka. Maigin namin kaikot. Hindi sa bulan Ramadan. Tali-talian yung bulan Ramadan, in pag-umra mo, mahinang si Haji, biyasin tungbas sin pag-Haji. Hindi sa bulan Ramadan. Ini mga mastay manghud, mataud. Sa inyad to, mura-murahan, mahinang padduman sin ako iwan sin kam. Balikan ko, dayawan yung pag-iman. Akad kamu sin pag-iman sin mga ahlu sunnah wal jamaah. Pag-iman sin sahaba, sin tabi, sin atbaut tabi, sin aimmatul huda. Panuntut kamu ilmu. Sebab mahunit, in hawa nafsu pagangan. Sa in makapagang umbulang bukil mo, bang mo kaingatan, in hinang mo, in result niya pamaray. Hikatunay mo ka ikhlas. Hikatunya, anib kau maghinang sinununo ibadat. Hadi lumaway hasara sin Nabi. Sabab wayroon daw at watumad daw mahon. Sa bang wala mo narugtul yawn, sure, makasud kau halawang sin surga baburayan. Sabab aun to the specific doon lawang surga yanan. But kau may encourage. Bang kau namutan, biutawanan mo. Nasal day sa baran mo ray sa bingkugdanan. Pero di da mahalin ing kawas sa sintuhan, di ikaragdag, di kaganap. Di. Minsan kau naguno pa gumini. Sa inyan para kay mo. Nabang kau yato surga, makautong pa ko din ang mga kakasi mo. Dahil diya doon niya maramo pa. Depende na kay mo. Amoy ni mga mastay manghudsin kami.
kay ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inupat yadto para sa babanda kula makapamugbog kita sing kalawungan. Ikaisa bangkitan niyo awam hukuman sinagama. Hikarwa bangkitan niyo makan hawa nafsu nato. Hikatu bangkitan niyo mag-idolize. Sibu da kimugda ni bansin wala. Kawaun ta sabab guru ta makad ka nakatan. Di. Pagkakaran kala Allah kala Rasulullah amuran. Amoy tinilmu mata. Hikaupat ayaw ko maningod-singod ka kay nang sing kafir. Nabat bang ko simingod makakad ko kanila. Makapamugbog ko sing kalawungan. Na mura-murahan magmumpaat ka ko iban kanyo nadlaw ini. Mura-murahan mahinang sabab aw padduman sing kita niyo. Para hasusungon adlaw balikan ko pitsahang po mag-declare siya pagdumyad to. Bangso pa makita in bulan sinsa halibulan mag-declare dia pa tuan Abdul Baqi Abu Bakar mari mag-live da sila atau hununo na pahatira sila. Damikyan din di Daul Islam magpahatira yan pa mga sila isab malayo-layo pitsahang po sin March sadlok sin dumyad to magpahatian sila bangkita it means pitsahang po tagisa magpuasa na bang di dito ha pitsang putag dua hipahati rayan dapat tuan Abdul Baqi Abu Bakar inyan bukon sa jarain din pihati pitsang po yan sampai habar di Mufti Jailani nagpahati ray sab sila sin March 10 da so it means simultaneous sa entire Philippines sin pagkita ang March 10 na jagahan niyo sabab na manjari bang pag-declare nila sin mga lisag 7 atau lisag 8 na manjari magtuitumindog in pagpuasa manjari na kita magsahu na bang isabdi na ang pa-bonus mo kaya ito mga kiulungan sa Allah Ta'ala manghinduaktan niyo pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala murah-murahan di lang kita niyo pasampay yung kita niyo maun pabulan Ramadan murah-murahan kalanuan na to inlawm simpangatayan na to dan nakataan sakit niya murah-murahan hadi pasumudin bulan Ramadan mapabuntol na to kaingatan na to bangunin mga makabata liban sin bukun ingaton sing kita niyo qala rabbukum uduni astajib lakum amin ya rabbal alamin Allahumma ballighna Ramadan ya Allah Allahumma ballighna Ramadan ya rabbal alamin Allahumma taqabbal minna siyamana ya Allah pasaling kaibanan ini ya Allah nagpupuasa sila sin Isnin iban Hamis umantay mo kanila ya Allah lagi parihala ya Allah utuhan namo in nagpatindog sin masjid ini mangman sila dihilan karayon adlaw mahuli iban na sin nagparihala kaniya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma alif baina qulubil muslimina jami'an ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka an nakuna anfa'un nasu lin-nas ya rabbal alamin Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله